Betul mumba padu kena tapuku ane. Ye no blessing kayi ni kete pya weda datepu. Aku tomi we. Kola u le ama ini buaga atani lo. Datepu dikai bata hini ole Return Treasure YouTube channel ni lo. Tablo akani le ko deplo apoku ni sapu ko po weda akaludo le akla o si ko do kola u le alu ala de riba tudu lo. Kola u aweni thobo huda elu ma ini buatado kutudu dwe weda atoko sapu ko po wa de phalo. Tablo la phe atikli hala kleni aweni ba phao lewe koplo klini hakaba ahulo. Takadi ba tena siko pade phule audo ame pha du khibe. Kyu siko pata te eni o koplo audo aku sule kapuni lo. Tini do ta uni ta lewe da kola utudu I du malo. Leta ni ho awe lesu kola u do ti kwa o ba manu na halilu hudo nubusu le ala de Nutum neme notbloa. Neme te pani bo du malo. Nukubu siko todo la du malo. Titinyalo na ta. La tutukala abu. Kola uni puba atado napoloki enokasa atavisa tablo honi lo. Sato penny awaited this hado ma ini po atano to alima. Le hoku klei po ala apwe to uno to ama. Pakua udo atavisa to ado to susu lo. Le tani ho mo pagameni to me chikala de be po seba kadaki tani diki. Mora ta sui soa. Besimu si poba pandugna ta poko ane. Tumi chiwe da pudikai ke blue ni do. Mo to like and share. Dito pakamari to kasunya ni lo. Mo yo ta sui soa. Kaloba tuku ane ni diki. Da blue.